ngipheke lesigodo lesi ngisoke lesakha ema furniture lesigodo sakhe ebhambu ngoba ugcina abe likhuni abe nje lo akha konke nanaba bo toothbrushes akha konke nabo wabo calculator akha konke lama toothpicks konke nakubokosa kanye nako konke lokho kokubeka kudla ematafuleni. So ke la uphinze akhe nema-charcoals as I speak nje nyalo simunye ufikile watomcela bhambo wethu ngokuthi ufuna kuyawupheka shukela ngayo akhe i-biomass ngayo lo. So ke usisihlile ke make makhabhini sisitwe make makhabhini nekuthi sitowakha konke nakule nikubona la embi kwethu. Make makhabhini wasitshela ngoba yena unayo lo lwadi kakhulu ngaletinto waphenze wasinika na teacher ukuthi atosifundzisa la. As a result nje ngamanje sifisa lokuthi vele lo msebenzi wethu ukhule ube mkhulu Swaziland awemukele ngetandla totimbili ngoba vele une multiple jobs and ana multiple jobs nje kuke ngoba ake washo Dr. Shakes ukuthi wabuka wathunywa ukuthi abuke the whole country ema species kube nalendlela ya Green Wall Initiative la event ukuthi kufunakala kube na green lokuthi kutosuswa lolubhadwasi lesolenda lama emissions la sana climate change. Utileke lo simunye wacheka utawakha lelahle lelingesi ukupheka shukela ngoba lele bapheka ngako at the moment kuyapholuta lapha elibhadwasini lo solonakele. So ke uhambile wayocheka le eSouth Africa kwafike kwathiwa first class vele unelilahle lelikahle lelitawakha lo gesi ukupheka shukela kuleli live lethu. Lona nje at the moment lusakhona sesivele siyati ukuthi lo lapha emkhatsini wakadzeni kusukela ngalo 2010 niwo ke lele sitawunika lo simunye bese kuthi ke la ma surroundings lawa la se fresh sitawakha ngawo labo basket land babona la embi kwami. I challenge lesinayo itithombo letithombo letakhelo bhambolo taqhamuka from South Africa letinye tabuya eSibukeng letinye tabuya eEastern Cape sambe ke sitinika lawo ma-pharmacy lawo ukuthi sibone ukuthi endzaweni le-Highveld ubanjani kulow field ubanjani sesikubonile ke konke lokho futhi utasisita kakhulu nasesinaleti thombo ukuthi sithole indlela yokuthi sivale letisele le umhlaba wethu la kangwane wona ke kunetindvonga letingayemuva lesifisa ukuthi tivaleke. Make makhabhini kumthola kwethu kube imphendvulo lokho ngoba yena uya mati lokuthi usithombo sakhe sakhiwa kanjani. As a result nje sesizamile ukuthi asakhele tithombo letingazama ukuthi for kickstart ukuthi sinike labatifuna kuneba amaplaza labatifunako kune ma ordinary lundvu nje la futhi now intercrop ngawo emasimini u neutralize lo mhlabathi bese kuthi ke le intercropping uhlanyela noma yini ensimini yakho engadini yakho lo mhlabathi uya discompose wakheke ngendlela lefanele ukuthi ufertilizeke kuze kube kahle lonke into. Ngakho ke Nkosi yami mina ngiyaticelela even lonke ukuthi
lo msebenzi njoba nyalo so hambe up to this far wonke ngumende akathi engage kuwo ngoba from agriculture ula kulomsebenzi ubuye ku tourism ka forest kula bese nale kuba bephumalo ka commerce kula nje udeltiko